Rena ni kok amarok sesaka. Tam. Jenglo to borok solution rena to saka. First of all, pula jeng san mani ke oro rega ni ti je problem ngi tong mani tabu. Jeng salo wai ni ma thango. Ke jeni nogo rogo bahai no buri rok di poro after 12 o'clock ni pore jefru nogo thangi mai me ro sungui akone jamani ya golo duita ni birthday sa hai no hai rega join ma khai piro. Ke ama buri ro ni bage especially ang sanai ang khorsa buri ngai. Ama nung no khuni bage buti sa nai nango. Ke sometimes mo net problem ang khain ke aur jaga wo je phungo thangi chamtang mani bo kong ya aur jaga wo kayang thango ai sawisu ke amoni tei bo problem ke aur jaga wo jeng rojak jini aur jaga wo je jaga wo jeng 215 mano rega jeng aur jaga 340 rupees rena bagai jeng aur memorandum rent rakha tei jini para rogo nugi ta ang specially ang no tei bagai phaika am te kami rogo jeng BJP phaimani ya golo jeng borok jo saka sabka vikas sabka sath amte hai kok thai rok thia ba ang sakbai thangna kabang para rogo thangi no go jini borok ni voter ID bo kri amte hai jaga bo tongo te teimania to tongo no te lama hamia jini sujog subida schools rok kaham kri je jaga wo jeng vikas jengna hinkai ke especially jeng lama nango electricity nango chrai rong no education system kaham nango ke amo hai jeng para o thanga ke nuksa kya ke oborong ni te jeng tinor jaga salaika ke borok sawo borok je mansak borok nai ne hine ke tabu jeng nai la na bus kango bomti hai o jini result jini je remani kya